TV. Исәнмесез, саумысыз. Җәйнең соңгы аена да аяк бастык. Август ае нәрсәгә бай? Әлбәттә инде сусыл карбыз кавыннарга. Шушы көннәрдә генә карбыз көне дә билгеләп үтелә икән. Шуңа мин дә әлеге татлы җимеш турында сөйләргә булдым. Җырчылар карбызны каян ала? Гомумән яраталармы? Бәлкем кавынны өстенрәк күрәләрдер. Хәзер барысын да түкми чәчми сөйләрмен. Татмыс ТВ киңлегендә мин Назлы Гөлсөнгатова музыкаль каймак хит парадын ачып җибәрәбез. Музыкаль каймак хит парадына Арсен Камакаев старт бирә. Арсен Пермь якларыннан Казанга килде, шәһәргә гашык булды һәм клип төшерде. Төп героиня итеп исә ул хатынын алды. TMTV Production төшергән хисле җәйге клипка күз салыгыз. Sağınam seni canım, uyuman çıkmıyorsun benim. Seni bigrek nek yarattım, matur jimişim mehabetim. Seni kurası kile, sen bilana gerek, gönlüm canım seni özlü. Biz birge bulganda bәхетле iki yürek, senden başka yaşayamam. Aranı mehabbet seni Yiraktan qaytası kile, birge bulu o'zi bәхет. Yürek türünde singine, seni kurası kile, sen minana gerek, gönlüm canım seni özlü. Biz birge bulganda bәхетле iki yürek, senden başka yaşayamam. Biz birge bulganda bәхет, sılау һәм яшәү җиңелрәк. Көч бирә безгә мәхәббәт, birge матур яшәү рәхәт. Сине күрәсе килә, син миңа нык кирәк, gönlüm canım seni özlü. Biz birge bulganda bәхетле iki yürek, senden başka yaşayamam. Ландыш кибеткә баргач, кавынмы яки карбызмы дип икеләнеп тормый. Икесен дә кыстырып кайта. Өйдәгеләре икесен дә бик ярата икән. Өстәвенә, Ландыш берничә ел карбыз төшләрен үз бакчаларына утырткан. Көз үзләре үстергән карбыз белән сыйланганнар. Әлбәттә, алар сатып алганнары кебек тәмле булмый. Ләкин күңел булсын өчен утыртырга була ди Ландыш.
Он үшінші позицияда Эльмира Калимуллина. Жүрші қауын ярата, әмі оның болысын үлгіргенін сойлай білмей. Шуңа ғадетте сатушы тәғдим еткенін ола. Ешқына мені олда алыйлар, қауын пішмәген, ейсе керісін шейінді іштен шүрей башлаған болады. Бегірек ышанушан екен Эльмира Калимуллина. Ол бүгін 13-ші орында. Табасы юларда язмашым мен қабасына да санмадым бара тек ялварып көклерден мен сені сұрадым тек сені іздедім тек сені көзлерім болды гүл юларда сен көклер жіберген бақытым мәңгі қоянымда Алина Даутова корбызны да қауынны да үліп ярата. Бұлсын ғына дей. Сайлауға келгенде бұ ішіні ол тұрмыш иптешіне yüklей. Рахат бит. Тәмлі болмаса, ұрышырға кіші бар. Лекен мұндай ситуациялар еш болмай. Чүнки жүршінің ире бұ ішінде шын профессионал екен. Алина өз ішінің ұстасы. Мене деген етіп жырлай. Қарайбыз. Шитке баралдым Сағынуға тізіп қара дейіп Әйтәсіңдір кебек тайылдым Дәшми ұстың бәлгі ерегенне Әрініп янсын әлі дегенсің Сүйулерге түзген жүрек биту Сағынуға неге түзмәсің
Лейсән Ветровага юл ачабыз. Корбыз Лейсән өчен татлы җиләк кенә түгел. Аның белән бәйле истәлекләр күп. Мәсәлән, алдагысы. Балачакта Лейсән татлы җимешне чыланнан өйгә алып керәм диеп, идәнгә төшереп җибәрә. Төшереп җибәрү бер хәл, корбыз берничә өлешкә ярыла. Кызчык әллә ни аптырап тормый. Утыра да шул урында корбызны ашый да башлый. Моны күргән туганнары бу вакыйганы һаман аермачык хәтерли. Җырчы белән очрашкан саен вакыйганы көлеп искә алалар икән. Куанышым, бәхетем ди, күзләремнең каралары. Тәгәрәп китте йомгагым. Күрдегезме, балаларым, язга кергән алмагачта, ак чәчкәдәй дөньялары. Еллар кыеп җилгә чәчте. Сиздегезме, балаларым, чәчкәләре, җимешләре, тамырларым, балаларым, бәхет сорап сезнең өчен юллыйм хәер дугаларым. Күзләр сөйгән алмагачта балландылар алмаларым. Dünya yemin бүләк иттем. Туйдыгызмы, балаларым? Гомернең дә күзләре бар, бушап калыр яларым. Гомер яфрак өзелгәнче, көтәм сезне, балаларым. Чәчкәләрем, җимешләрем, тамырларым, балаларым. Музыкаль кайма хит парадының унлыгына килеп җиттек. Бирегә автор башкаручы Чәчкә урнашкан. Чәчкә корбыз белән кавынны августтан соң ашарга кирәк ди. Кыш уртасында сатыла башлаган җимешләргә ул борылып та карамый. Юк бар химик әйберләр сибеп, кадап үстерәләр, бер файдасы да юк. Ә зыяны күпмедер әле диеп уйлана ул. Җырлыйбызмы? Матурлык турында. Матур дөнья. Матур дөнья, сихри дөнья, янда дуслар, туганнар, күктә кояш, җирдә чәчәк. Матур бит, матур дөньялар, дөнья матур, сез булганга. Дөнья матур, без булганга. Дөнья матур, сезнең белән. Дөнья матур, безнең белән. Исәгездә була чыгып, рәхәтләнеп, гадилектә, матурлыкта, туганлыкта, безнең көч, сез дөньяны бизәүчеләр, без дөньяны гизүчеләр, бергә дөнья матур, сез булганга. Дөнья матур, без булганга. Дөнья матур, сезнең белән. Дөнья матур, безнең белән. Рафис Калимуллин базарга бара да корбызны ашып ашап карый. Ашаса ала, ашамаса инде икенче киштәгә китә. Ләкин корбызга караганда кавынны ул ныграк ярата. Тәмлерәк бит дип аңлата. Ә корбызны җырчы кара ипи белән ашый икән. Имеш шулай файдалырак ди. Гастрономик экспериментлар кирәк икән, сез дә ашап карагыз. Ә әлегә без Рафисны җырлата торыйк.
Gündüz tağınar tağmını Yanaşımda seni bulmazsan Köngül tolu zarımını Tağlarımı da sen minim Yazlarımı da seni minim Mehabetim illerini de Nazlarımı da seni minim Tağlarımı da sen minim Yazlarımı da seni minim Mehabetim illerini de Nazlarımı da seni minim Kışı, erteleri de tan kışı Mine köklerge kötergen ışın suyulmeyken şoşı Tanlarımı da sen minim Yazlarımı da seni minim Mehabetim illerini de Nazlarımı da seni minim Tanlarımı da sen minim Yazlarımı da seni minim Mehabetim illerini de Nazlarımı da seni minim Qorbuz qovun temasini davom etamiz. Ramil Aymidinov g'umuman qovunni oshiy olmay, ijrochining ko'ngli bulg'ana boshlaydi. Hamla qorbuzni Ramil yarata, ayrisha chet eldagisin. Uning fikrincha, naq mana жылы yoqda ularni ximikatsiz o'stiradilar. Bu yil Ramil o'zi bizda qorbuz oshab qaragan, lekin ukingan, birsi da tamli bo'lmadi deydi. Ulgurmagan ekan. Qorbuz saylov sirlari bilan hit parad borishida bo'lishirmiz. Hozir Ramil Aymidinov hamaning jonguli. Yıldızday yaltırağın kök yüzünde Jür yazdım senin nazlı ismine Мәңгіге бірге болу хыялымда Суретің әр уақытта көз алдымда Қайда жан гүлім, яқты көз нұрым Сүйкімлі жаным Минем yazmışım Қайда жан гүлім Яқты көз нұрым Сүйкімлі жаным Минем yazmışım Құдайым Инде бізні айырмасын Мәхәббәт бар екенін ұнытмасын Мәңгіге көңлі бізді жүр яшәсін Бір қойшан сүйі хислері сөнмәсін Қайда жан гүлім, яқты көз нұрым Сүйкімлі жаным, минем yazmışım Қайда жан гүлім, яқты көз нұрым Сүйкімлі жаным, минем yazmışım Qorbuz qovunga zo'r e'tibor beramiz deb optiramag'iz. Sezonni kutib oluvchilar, qaynatma, kompotlar yasovchi qorbuz qovun dietasida o'tirishlar ko'p. Butunlay betaraf bo'lishlar da uchraydi. Masalan, Hamid Matkarimov. Boshqaruvchiga ular bormi, yo'qmi? Bo'lsa oshi, yo'q ekan maxsus kibitga borib yurmang. Odashtiq bug'ay deb manglanuvchi Hamid bu otnada 7-pozitsiyada. Cevap verişi yok bir kayda İşitilmi kayda vazlarda Mayak bul seni yoğalganlarga Aşkın elinin bu yaşını dünyada Hey, adaştık buğay Yoğaldık buğay Tılmanlı yolda Yazmasın Xuday Yolğızı kollarga Ömür yolunda Hey adaştık buğay Yoğaldık buğay Tılmanlı
Алсу Фазлыева корбыз да кавын да ярата. Фазлыевлар гаиләсе әлеге төр җимешне гадәттә кибеттән генә ала. Юл читендә торучы товарларга ышаныч юк ди. Корбыз эсседән котылу өчен менә дигән чара дип тәстәде Алсу Фазлыева. Әтиемнең капкалары җыры белән ул бүген 6нчы урында. Якларга кайттым мин әтиемнең өенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Күршергә насыйп булсын. Сары бик матур төсләре, әтиемнең хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын озак еллар күршергә насыйп булсын. Музыкаль кайма хит парадын алга таба дәвам итәбез. Илназбах һәм Гүзәл Идрисова кавын белән корбыз арасында аерма күрми. Икесе дә сусыл, икесе дә бик тәмле ди. Бахлар гаиләсендә кавынны сайлау буенча Гүзәл эксперт. Җырчы аларны беренче чиратта иснәп карый. Аннан татлы ис килеп торырга тиеш ди. Бу сезонда татып карарга гына өлгермәгәннәр. Август ахырында гына алабыз дип сөйләде гаилә башлыгы Илназбах. Yazda şeşekке kumile olmamış bakşaları, kızarıp da olanıp da ilgiri olmaları. Parılmadı parılmadı yaşayalı seyilir, mehabet bakşalarında siyuruzga türünüp. Parılmadı parılmadı yaşayalı seyilir, mehabet bakşalarında siyuruzga türünüp. Almalarının şeşkelerin salkın kırrav almasın. Berkisken olma yolganmı bu emirge yazmasın. Parılmadı parılmadı yaşayalı seyilir, mehabet bakşalarında siyuruzga türünüp. Parılmadı parılmadı yaşayalı seyilir, mehabet bakşalarında siyuruzga türünüp. Эльмира Сулейманова бу сезонда 3 тапкыр корбыз ашаган, ләкин моңа карамастан җырчы күбрәк кавынны ярата икән. Аларны сатып алганда җырчы әллә ни уйланып тормый. Миңа кайсы карап тора, шунысын алам ди. Дусларыма дип җырлаучы Эльмира бүген 4нче позициядә.
Başı шығып атын дейлер достың bulsun diyenler Бар dostlarım sizning bilen birge kişken kürgenler Бар dostlarım sizning bilen birge kişken kürgenler Көңіл türlerimde urur dostlarıma Siz bitiyen biri kırışı benim durmuşlarıma Siz bitiyen biri kırışı benim durmuşlarıma Riske dost yananı almaştırmaz diler bit Girdiyseler utta kire sınalgan dostlarım deyip Girdiyseler utta kire sınalgan dostlarım deyip Көңіл türlerimde urun dostlarıma Siz bitiyen bir tarışı benim durmuşlarıma Siz bitiyen bir tarışı benim durmuşlarıma Музыкаль койма хит парадының бірінші ішлігіне де келіп жеттік. Берді бізіне Рамил Ғалимжанов сәлемлей. Жүршім әлі көптен түгілгіне базарға барып, ең зұр қорбызын алып қайтқан. Жиылып ашағандар тәмлейіндім, ләкин сентябрьда ол тағында баллы болады Рамил. Сайлауға келгенде жүрші сатушыларға таянам. Маңа қадар аны әлі бір кімді алдамаған болған екен. Утыр әлі ән янарыма Bir boşatayım әлі көңеліні Сен янымда болған шақта миңа Шундай рәхәт, шундай көңілі Куларым алайым Тойым әлі сенің жылыңы Башқайымны инәріңе қойып Тыңлайым әні мұңлы жырыңы Kullarım alayım Kıyım әлі сенің жылыңы Башқайымны инәріңе қойып Тыңлайым әні мұңлы жырыңы Утыр янарыма Сузы әлі мұңлы күйлеріні Рәхәтләніп икеу жырлыйық әлі Шетке қойып барлық ішлеріні Куларым алайым Тойым әлі сенің жылыңы Башқайымны инәріңе қойып Тыңлайым әні мұңлы жырыңы Миндияр Шаймарданов музыкаль койма хит парадының икенче урынында урнаша. Жүрші қорбызны нешік сайлый дейсіз ме? Еңілік татлы жемішке шақып қарай. Суқаш яңғырауық тауыр шығырға тиеш. Бұ кеңес шыннан да ішлей. Дұрыс болса, Миндиярның әлі біргіне де тәмсіз қорбыз олғаны йоқ екен. Жүршіні кебітті үшіратсағыз, қорбыз сайлатырға ұнытмағыз. Тәрәзәмдә аяқтысы Тәрәз қаршымда қайын Гүя қайын мұң суланып Сағынадыр кебек ярқайын Синен қарашларың Әмин ұнытмамын Синен қарашларың Әмин ұнытмамын Ой нұрыны да назланадыр Біз отыртқан аққайын Сені көрмей яшәулерді
Qarashlaring, qarashlaring Min unutmamın, unutmamın, unutmamın Sinem qarashlaring, qarashlaring, qarashlaring Min unutmamın, unutmamın Qarashlaring Бүгінгі абсолют лидеріміз Рената Тей. Ул иң тәмле корбызны сойлау сырын шешті. Әгер де корбызның үзіп алған өліші бітірілген һәм кипкен болса, демек корбыз тотлы һәм қып-қызыл. Рената өзі корбызны күршісінде генә урнашкан базардан ала. Таныш сатушы миңа гел сойларга булыша ди. Корбызы тәмле булмаса, мин аны кире китерәм дә бирәм ди. Корбызыгыз тәмле булмаса, Ренатага барыгыз, ул алмаштырып бирер. Без исә шартларыбызга тугры калып, хит парадның лидерын тыңлыйк. Артық ышануым көп уақытта Түші қимметке Yoluşlarım mine Күшлі екен Табышларым mine Өкінішлі түгел бірсі де Ізленулер білен Йыллар өткен Табар үшін жеткен Бір сөзді Бір сөзді Дуслар, 15 жыршыны үз позициялары бойынша урнаштырдық. Корбыз кауыннар турында сөйләштек. Инде музыкаль койма кит парадында төгәллибез. Сезнең белән мин Назлы Гөлсин Гатова булдым. Исән сау торыгыз.